Bakpo kaya kayungan. Impumisa tamungin agpanyang kapasalamatan karing makatuking pamilya. Mrs. Fe Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandag and family, Engineer and Mrs. Alvis Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Ramillo Mercado and family, Chito Carreon and family, Dagi Salalila, Maymay Miranda, Derek Rafael Pineda, Joyce George Miranda, CJ Chloe Miranda, Yoli Pineda, Marjuan and family, Roger Arceo and family, Winnie Josephson, Ellie Rose Magtoto para king kayang birthday, Felipe Pineda and family, Gloria Mendoza and family, Intes Rivera and family, Maria Cristina Magkamit, para king birthday ng Evelina Bitanggol. Quick recovery ng Jervy Maningas, Robert Josephson, Erlinda Capili. Special intention ng Dennis Sholi Pineda, Dale Jess Pineda, Ino Soriano, Abelardo and Lourdes Silo, Joey Silo and Tita Hinko,
Paz, Mar, and Maris David, para king karelang safe travel. Chinky Lorenzo, Maan and Erwin Carpio. Yabe tala po king panalangin tamo din kaladwaring makatuki. Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Christopher Carreon, Herlinda Juan, Zenaida Palma, Elza Sulueta, Ligaya Rasewo, Rosita Lermen, Carmen Canlas, Cornelio Mendoza, Arnel Garcia, Chucky Garcia, Isidro Manalang, Susana Nicdao, Narciso Kiambao, Roberto Soriano, Felicidad Dabu, kambeda rin sa Blanca Ladua, King Purgatorio. King lagyo ning impa, ang puaning anak, ang puaning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan. At kaya ka timurin, Maya payabak kay kayungan po, may payabak mo ng puamong. king saguling katahimikan ngeni, isadyatal rin kay katamong sarili, king pamakyabe, ning pamiyampang ning banalamisa, sisyantala rin kay katamong kakulangan, at kilalanan ing kay katamong pamangailangan, king pakalulot kapatawaran na ning Diyos. Iyagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina,
King pamisip, pamagamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nitay, panigapo ko kang Nuana Mariang Kapilamang Birhen, karin sa blangangel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kapamilataning anak mo sinabi mo kay kami, ing eke sukat mababalisa, dikil kingaldo o ing oras amabating ne ing matwangyato, uling bukod mong ika ing makibalo nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami karing tanda ning panyatang ng Yesus at ipaintulot mong akit mineng maglakad siping mi. Papanatilyan mo keng tapat king kapanaligan at maingat king lugod mi keka at king masabal mi king metong at metong. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng propeta Daniel. Nga nang sinabi ng anghel ang makaimalan lino. King panahon na ito, luntoy ay Miguel, ing mayupayang prinsipi, ing talaingat karing kabalen mo. Kanito, ing panahon kaligaligan, ing pekamarawak dili, manibat king kamumulan, alipansa. Potanging panahon na ito, datang na, ding sablang memalen ning kekang bansa, ang makasulat alagyo, king libro ng Diyos, ligtas lang. Ding dakal karing mete na, mielang pasibayo, tamasandaring mapilan, ing biye alanganga, at magdusalaring mapilan, ang hanggang kamarinayan. Di mga biyasang pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupaning maslag a banwa. At deta namang tinuro, karing dakalataw, banda la king matulog. Lagla, karing batuin, king kapilan paman. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. O Diyos ko, ingatan mo ko, iking kakong panaligan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Ika, Ginoo, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan. Karing gamat mo, tsumayap kong kapalaran. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atyo king siping ko, matatag ko at emaugon. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Inya yung puso ko masayaya at matulaya ing kakong kaladwa. Pati pa mi kakatawan ko panatagya. Emoy paintulot ing miras ko king karin ang dingmete. Ni emoy tulot king dingkek ang kakalaguran, dungdungan de ing kutkutan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Ing dalan painturo king biye, kako papakit me. Siping mo at yutulang alang kapante. Ing sawop mo, magdalang tulang alang kapupusan. O Diyos ko, ingatan mo ko, ikaing kakong panaligan. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreyo. Ing balang sasardoteng Hudyo, tutupad siya aldoldo king kasuywan, akatungkulan ng gagampanan, at ulit-ulit na lang darawon ding sadya mo, ring sakripisyo ay ebitasang malyaring makalako karing kasalanan. Tapot ni Kristo midaw niyang metong mong sakripisyo para karing kasalanan. Metong a sakripisyong sapat ang gaking kapilan paman. Kaybat linuklukya dani ng wana ning Diyos. Karinyangeni manenaya ang gaking Diyos, lubos na lang apasuko keya, ring keyang kasalang. Uli na niti, king kapamilatanan ning metong mong sakripisyo, apakyabuta na yung genapan na yalanganga para karing sablang may linis king kasalanan. Inya kabud may patawaran lareti, ingayin ang makala ko king kasalanan, na kailangan pa. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikaw maruling Diyos na
Ingino manatili kay kayo, at kay kaan tumurin. pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kay ko, Ginoo. Yesus nga nakaringkaya nga lagad, pangalabas ning kasakitan da ring tao, dalom tumiya ingaldo, ipagkayit na ning bulan ning kayang sala, at mga nabula ring batwin, at mga tugunla ring upaya ning banwa. Kanitare akit ing anak ning tao, daratang iabusal ding biga, kitmuan king upaya at kamalan. Itubon na laring kayang anghel karing apat ng sulok ning yato at tipunan dala ring pinili ning Dios ibat king mingat bang wakas ning yato. Pag-aralan nyo yung maliliyari king duto nga higera kabud sa sagiwa laring sangano at sisibol ne ing bulong baluyo king malapit na ing kaleldo. Makanyan mo naman kabud akit yu laring maliliari reting bage, baluyo king malapit na ing oras na ning kayang panyatang magmulana. Tandanan nyo, mga palyarit langan beting bage, bayo lang mga matering taong mabibiye ngining kasulukuyan. Ing banwa at ing iyato, lumipas la. Dapat tingamano ko kapilan man alila. Metong man alang makibalo king panyatang na ning aldo o oras ay ito ni ring hanghel ning banwa ni ing anak ning tao man ingi pa yamong bukod makibalo. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapuyan kay ko, Kristo. Deng tauling Domingo na ning liturgical year or banduang liturgia keraklan deng tauling atlu tungkol laking kayarian na ning yato at panyatang na ning Ginoo. Next week po, pag masusyan tayong tauling diling aldo na ning liturgical year ning cycle B. Keng pamagmasusita mo keng solemnidad na ning Kristong Ari. Ing ebanghelyong binasa tao, babanggitan oreng atlong bagay. Kasakitan at dalumdum, ing dinganghel, apepadalanan ng Ginoo, tipuna na lang. Deng egad na gandang pinili na ning Diyos. At patutwanan na kapamilataran ng Ebanghelyo ng San Marcos, king ing amano na ning Ginoo. Alayang angga. Eya magura. Minsan po ting meto nga Indian chief matwane inaos no rin kaya ngatlong anak meko keni nga na matwana po malapit na ako mate kailangan ke ing manalili ka na ako at ing metong kaya kayo yung manalili ka na ako yung successor ko ngayon di nanda kayong kapag subukan munta kayo king banal labundok karin lumawe kayong masanting aregalo kanako. Nino maning abor yan kung magdalang regalo, yaing maging successor ko. So ining anak ng number 1. Kay ba't na ning mapilanayal do apa maglakbe, migbalik yun. At nga nakantatang natanga na, o ini po yung kanakong dela, manibat king bundok
malagulang bulaklak, sampaga, masanting, nga naning natang na. Ining kadwa, kay badan ni Metwaeldo, dintang yan naman, tanga na, orena, batulang mga mal, jamang tila, orene, miyaya liwala pakule, regalo ko keko, king kanakong pamamunta, king banalabundok, mekeni nga na, painawa ka, masanting lareng taralamo, at kaibat, ining katlong anak, nga nakantatang na, tanga na, ala ko mandaralan eh, nga na. Anya po kasing minta ko gatang bundok, ikit ke, at yuko kong tuktuk, ikit kining maleparan a lugar, at inyang ditak si Sibula Danong, dakaliya tanaman nga na, at ala ko kong gewa nun lawen ke nga na, at iningisip ko, pwede yang lumipat kini in tributa mo. Bahan kanito, maging manawa, in kayang pamibiye-biye. O ita po yung gewa ko, o ita po yung ikit ko nga na. Nga nang may kibat natang na, ikay in maging kanakong successor nga na. Uling dela may kanako, ing maragul a regalo. Yapin ing tagimpan para kay katamong tribo. Kanawan para kay katamong tribo. Paintungulan para kay katamong tribo. Ing ginutamang Yesu Kristo nga nakaring kayang alagad ngining binasa tayong ebanghelyo iba't kang San Marco papa
nalangin. At sabihan ko po, maging deboto na katamo ng Birhen ng Lourdes. Ito, lampas yakeng nanumang bagi, ake katamong masalese, pipagalan. Pipagalan. Detang ulagang lampas keng akakit akanawan. Uling lilipas siya ingyato, nanong mitagan, itang kaya katamong pamikaluguran. Itang kaya katamong pangadi at masabal king metong at metong. Kakadwa, datang yung Diyos, sigurado yan. Siguradong ikabos na katamo ng Diyos. Nung kapilan, sabi ko pinandin, etang ubalo. Pero datang iyo in Diyos. At Diyo in Diyos. Kaya tayo in Diyos. In kasalpantayanan king Diyos, makalapit ko kaya. In kasalpantayanan paniwalan king Diyos, lalapit ya kanako. In kasalpantayanan na abe tayang pani ing Diyos. Mayaring niya to, datang ing Diyos, kaya abe tayang Diyos. Pero katataulian, pangadita mo naman ing magbante tamo. Vigilant, nga na ng Ebanghelyo, kayo mababalisa. Uling datang yung Ginoo, kayo mababalisa. Pero, pakakalali kayo. Bulit na pong sabihan, pagkapilitan tamong ingbiye tamo keti, full buuya. Pagkapilitan tamo pong maging masaya, maging manawa, pero pakakalali, bisu-bisu, sobra-sobra. Be vigilant. Bunin na pong sa pagbante kayo na kikikatamong pamibiye-biye, sukat siyang panintunan ing kaburyanan ng Diyos. Tukyan niya ito. Nung kaburyan ni nga pong Ginoo, lakwan niya ito. Ito po yung panalangin tamo kaniting misa. Ing gamitan tayong masalese, ing yatong may pagkalupke katamo, sesen ing mas maulaga, at paniwalan king Diyos, kaya be tayang pane. Lalakat tamo po, at ipasyaging kaya katamong kasalpantayanan. Inamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpanglubos mayupaya. Linalang kimbanuan pong yato, at kang Yeso Kristo nga nakabugto nga ginutamo. Pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibayit kang na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal 12 nubliang mebye, pepaitas sa banwa makaluklukwa na ning Diyos, igpanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan namang keti, bang mukum ka rin mabiyempong menga mati. Sasalpan tayo king banal Espiritu, king banal na kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasubrirang nyering mete, at king biyala nangga. Amen. manalangin tamong may kapanayan at kapanaligan, king ginuning biye at lugod, uling panaya nakatamo, king kapupusaning dalan ning biye, at nga tamong sumabi, ginubustan meng sunlag ing bayo mong aldo. Ulitan tayo. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. King Santa Iglesia, asasalang sanganan ning panlalakaw, yato. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. King yato, ang ipapako king krus, kapamilataning kaya justisya at ninggera. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing kalulong may sasakitan king danop at takot. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing mabanding mayayaos midake karing aliwa. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Karing pakamalan tao na biye, ayong kasalpantayanan da makikilalaya king lagyo mo. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Kaya katamo at karing sablang mititipon king lagyo mo. Ginubustan ming sunlag ing bayo mong aldo. Tanggapanasan ning Diyos ing kapasalamatan daring pemisa.
At iulino sana king kayarian ng maligaya rin kapatid tamong mayang unabi. Ginubustan mensun laging bayo mungaldo. Nginiadwan tamong sarili tang kapagnasan. Ginoo panaligan dako, sa upan mo king magsadyang mitmong kapanayan, king ganap ng panyatang busal mi, ning ginuming Yesu Kristo, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay kapatad, baning kay kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan niya sa aning ginuiting daon, karinggamat mo. Kingi kapurihan po ang ikaligay ng lagyono. Kingi kasaplala, tamat ng mabilog ng banal na kapulungan. Ginong Diyos, deti sanang ayin ayayam pang mi, pasulungan da ing lugod mi keka, at idalara kami king biya langanga. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang gidumi, Amen. ing ginumanatili ya kay kayo, At kaya kaan timurin, yat nayo ring puso yu, matas nalaling ginoon. pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Ti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman ka rin o ipa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Kapamilataning kayang pangabait, mi bait kayang pasibayo.
king kayang pamaylaso, mi kabus ke king kasalanan. Kapamilataning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king bie alanganggo. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa. Uli nito, makiyagom kami karing anghel at santo, kabang daralit da ingalangtok ng pamamya kapurian keka at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayi yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis kaning kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ni gaganakan mi oy pa ang kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi akya kay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumpabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambian ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo at ding sablang pari.
Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang miyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye lang angga. Ban kaya biya ng Mariing Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, kaya biya ring apostola ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang barok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunel lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At kay kaan timurin. Ipagit na mong ining megakami atong tamo king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, yung milalakok yung kasalanan ng yato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O ginuyak matampang tanggap kaya ka, dapat yung kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritu wala pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanalbalana na sakramento, kaluguran da ka may giting sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulan ng ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo, wari at tsuka ka rin, at pagsametong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Si Claude Tamo po.
Panalangin laban king COVID-19. O mapamakululo ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipita pa mga ilangan mi. Adwan mi kekaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan ke kami. At may kamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kekaing balikdan mo kaming mitmong lugod. At yatsyat me ke kaming makaulo mong gamat. Intakot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal miking metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangkalat na. Ipanalangin mi laret ang tiyakapun ming pambansa at lokal, bang mamili at salila mo kaya't ang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at gawan day iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin malaring doktor, nurses, at din sablang lilingap ka rin misalunan, bang makasuyula ka rin masakit kambening belwan at masabal. Pagkalan mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagularing ding salirila, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alangang kapainawan, detang miyawa na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at bang makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananong na sana po lining masabal, at pamagmalasakit ni para king metong at metong. Ikabus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayren mo kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ng duning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulangan mi. Lunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligayat kanwana na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calinsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes. Manalangin kamo. Iba sumulong kesa naking lugod, kapamilatan ning Eukaristiyang pigmasusyan mi, king kapigaganakan kang Kristong Jesus, agino, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk kayo po para karing announcements. Muna po dakala salamat karing minye, pamangan ebon ulam. King milabasan na parominggo. Dakala salamat kang Lady B, uling pong ating Lady A, hanyapin Lady B. Para king linis da ding sacred vessels, ining kalis, ining cover na ning kakatamong Book of Gospels, makasilo yakin tabnge ni o para tanga dumang kalis itang kalis ko mo naman may git ng 35 years malilinis patalbog na lapo dakala salamat mo naman kang Dangerli Magtoto king pamag-donate ng hostya. Dakala salamat kang Angel 05 para king 150,000 donation apanyaling bayong apat na bayong LG TV ultra high definition lapu alila OLED mas malakas sirete po. So adwang 55 inches akibat kabitam ka rin king arap enoposis direct ang adwa keto ini kurap niya naman po. Datang adwang mga ragol kabitala bandang libuta dat i-rearrange tala.
kuanang ko la po next week, hopefully ating sumahop ka na akong ipangako dala ka rin kay katamo asiyas. Po. Bukas po ing 4th anniversary na ning celebration na ning ASFest maganap keti. Kaya biya ing installation dareng bayong directors karing atlong eskwela ning Archdiocese at ikakatamo kagalang-galang ay Arsobispo yaing manimuna King Misa. Dakal pong salamat dahil mag-park niya ni tutukyan de at mamamaximize siya ikakatamong parking space. May po, ibalitayo po na makanyang tamong mag-park ketis Ryan. Manayon lang akakitis tong makanyang lapang ayos. Tutuki po yung tauling ukdo ning orientation tungkol kay katamong statutes kongan po leganasnan no na memili ko i-present kayo. Ikagat namong vision actually po ining tagimpan tamo. Yamo naman kaya mo tagimpan king paing tungulan no ne sasabihan tamo kay sarili tamo kay king shrine o iniita mo. Makasentro tamo king Ginoong Jesucristo, balayan tamong magpakayap, balayan tamong kalulu, at balayan tamong maglakad, maglakbe, abe-abe. Ing objective, keng pong Article 3, Section 3, Objective Letter D, to provide votive offerings of popular art and piety of Our Lady of Lourdes. Deng art tamo po at chulaking grounds. Pero votive offerings, ini pong kandila, laro, ang po pang stampita, ang po pang rosaryo, votive offerings la po rin. In Article 3, Section 3, nga na karing metong karing function na ning rector. Then sacred functions, spiritual events, religious practices are celebrated worthily. Budi lang kung sabihan, alila so palipit. Solemnila. Obligasyon ko po ito na matupad na rin liturgical norms ng Second Vatican Council. Obligations are fulfilled faithfully. Halimbawa rin holidays of obligation. Then goods are administered diligently. Nanula rin goods already? Ikakatamong luklukan, impisamban, deng gamit keni, deng malasanto, deng in sacristy, in rectory, in grounds. These are the goods na ning kakatamong shrine na masalesel lang ma-manage. Maintenance and beauty of sacred furnishings and buildings. O kailangan talang i-maintain, nung atin tutulo, po po banggitan kay ing metong papil na ning Committee on Material Resources. O nothing whatever occurs which is in any way unfitting to the holiness of the place and reverence due to the house of God. Nano yung halimbawa na nito, pwedeng mamangan kini. Pwedeng ang ating okasyon, pwedeng mamangan. O kaya, pwedeng matutud ka rin yung bangko nung bisa kayong matutudaldo. Po? Kayo naman pwedeng mamyalong badminton kini. O kaya sungka. Aliya karapat dapat kayang lugal na ning shrine ita. Tutuki, the rector shall ensure that the Holy Eucharist is celebrated regularly in the asol. Kanita po nga lang pandemya, Aldoldo. Yami ka pandemya, Sabado, Domingo. Tunggal dita po, ibalik ke 1 or 2 weekdays. Po, i-anunsyo ko na mo in oras later on. Regular, weekly. Buri na sabihan. Shall observe archdiocesan customs, practices, and other express duties. Halimbawa po, ing selebrasyon tamo king Virgen de los Remedios, kaugalyan niya yan. Ing selebrasyon tamo king Christ the King,
metong yang practice kay Archdiocese, asukat tamo mo naman tukyan at i-observe. Tutuki ang Article 4, Section 3, itang number 16, number 7. The Committee on Material Resources of the Finance Council. In Finance Council, magtalakad diyang Material Resources Committee at itang Committee on Material Resources, pwede yang mag-create pool, grupo daring technical ang po pang skilled workers. Lumawi kay katamong building, kay katamong surroundings, mag-suggest la nung nanong kailangan i-repair, nanong kailangan i-maintain. Grupo ya po ito, halimbawa electrician, karpintero, detang handyman, mag-welding. Bangkanita ayaw sa lang agad para kay maintenance na ni kay katamong shrine. And then, katatawlian, in local ordinary. Yung buri na pong sabihan ng local ordinary, termino yang kanonika. Buri na sabihan, yung pamuntok ning metong nga diocese, ning metong nga religious congregation, o kaya ning metong nga monasteryo, o kaya ing vicar foreign, local ordinary mo naman in kayang official designation. So, in local ordinary, kaya kakatamong Archdiocese, in kakatamong Archbishop Florentino Lavarias. In relation po kareng statutes in Arsobispo, iya in official mag-resolve nung ating kutang o kaya problema kayang interpretasyon na daring kakatamong statutes. Iya mo naman yung mag-decide nung ating pamisagsagan o conflict kareng kakatamong komunidad ang papaking interpretasyon kareng statutes. Pwede yan naman magdagdag aliwa pang provision. Ya kasi yung local ordinary yung balamo lawmaker at saka yung papatupad kareng batas king Archdiocese. And to abrogate, buri nang sabihan ng abrogate, i-erase ne yung metong nga section or metong nga paragraph, balamong o kaya yung buong statutes. So, inabrogate ne ning kakatamong Archbishop itang lumang statutes anyang pinromulgate ne dening revised statutes tam. Ita po yung bunin ng sabihan ng abrogate. Ing derogate, ibabaan ni ulaga ing metong nga paragraph o kaya ing metong atuntunan. Ing bunin ng sabihan naman ng subrogate, ipailalam, pailalam ing metong kay, ing metong o substitute pala, natay pailalam. I-substitute ining metong provision, kining metong bayong provision. That is subrogate. O iting kayo upaya na ning Archbishop, aliwayang rector, inggawa ka rin. Nepo, ing obligasyon ko is implement yun, ing sasabihan na ning statutes at den kasaw kareto, kaya pa mag-implement, ilapin deng rectoral council, ang po pa finance council. Banggit ko na po rin, yung adwang areni, deng adwang council, yung rectoral council, yung dirikilana, yapin yung pastoral spiritual life, biye na ning shrine. So, pastoral, at inyang formation, kaya yung liturgy, kaya yung worship, kaya yung service. Yung spiritual formation, yapin yung pamangadi, yung biye pilubluban, yung biye pamiyugnayan. Yung finance council, yung dirikalan, no, itang temporal side. Pwede yung pera, material resources, kaya yung human resources. Po? Oreta, ngini, ay, mitawli yung slide ko. O ini sasabihin ko tungkol kay local ordinary. Ngini po rin positions, rectoral council,
dening maka-check at yan ako pong akasabi, pwedeng ganap karedi, kareng heads of organizations, dening maka-check, ila na rin atin kung alipa final, ila rin atin akong akasabing mag-lead, may anunsyo din nga pa rin EMDC, altar servers, music ang po pang catechists. Keng Finance Council naman po, nga naning katamong statutes 3 to 7, elalampas 7. So limano po rin tinango, karetang akasabi ko, at lula rin alita gaketi bacolor. Manintong ko pa sigurong adwa, mga nita maging petula. So then complete list po, yanunsyo ko la, keng tutuking Domingo, November 21. Ngayon po nga doon ini at luna akong bulan keti. August 14 kung may install. At tikyat ang atlong bulan na protocol karing kakatamong parishes or kaya kakatamong shuffle daring kakatamong pari. Kilubning atlong bulan, pa mag-appoint bayo. So may submit lang resignation, courtesy resignation, anyang August 14, deng rectoral council, deng heads deng organizations, ang papang finance council, kabukasan, in-extend ko la until further notice. Pero anyang October 17, sinabi na ng obispo, kay ba't nang pinromulgate ining statutes na bakanti la, dening posisyon, at dininala ko yung instruction na dinan orientation tungkol kaning statutes at umpisan ing pamamili kareng maging kasawp na ning shrine at ning rector keng pamipalakad na ning Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Intutuki po ining tauling anunsyo, publication daring bans daring mayor din at diakono. Po, so far po, wala pang minawos, karen telepono, wala pang mag-report kanako. So, katauliya pong anunsyo ini, at bukas, isubmit ko na itang report nung alang pag-complain. So, pakilala ko pong pasibawi, Justin Ganya Gatus, i Carloe Lumanog Kabigting, i Maverick Angelo Mangalino Pelayo, i Erwin Justin Canlas, Pineda, i Gian Peña Sagum, at i Jasper Lawrence Canlapan Sanita. Anam lapo, dengarelang letrato at mas kompletong biodata at lang makapaskil keng bulletin board nung sakaling atin kayo pong balong sangkan. Mayor din lakeng December 3, King Cathedral, na maging sumbagal, king may sabing ordinasyon, nilo magkarening anam, na kandidato, ipayabot siya po, ingkay kayong informasyon, kay telephone number na ningkay katamong office, o kaya pwede kayong diretso, king arsobispo, kay telephone number, ayan. Ngayon po, ing kasyam a Domingo, ning kakatamong pamagnobena, ing tema tamo king mission, yapin ing mission, bilang kapag sadyan, king kapag masusyan, king kalimanang dalan, panyatang ning kasalpantayanan Kristyanismo kete Pilipinas. At atin tamong panalangin para kaniti, agkatanda kayo pong siklod. O Diyos, ay pami, tiburan me, ing anak mo, kingyato, ban ipasyag ne ing maya pabalita, ning kaligtasan karing sabla, karing makasalanan, pakakalulu, mayayalipit, masakit, mipaimburisan, at mipaboren. Dinawon ne ing biyena, king krus, para kay kami, at sinubliyang may biye king panibayong biye, ban at busa na kami at isut na kami king metong at metong. Tingiran me ing tiburan me ing banal na espiritu karing apostol, ban manyundo king obra ning anak mo,
at tay randing sabla king kaligtasan. Pasalamatan da ka oy pa, uling delakit mo kami ibat king karalumduman papunta king sala. King kapamilataning malugod mong tangka, 5 dala na banwa na ning naing milabas, kanitang dinatang laring misyonero king labwad mi, ban mi pasyag king maya pabalita ng Jesus ay anak mo, karing pipumpunan mi. Itiyeng ginawa kaya kaming balayan at banal a kapulungan mo. Ingkalam ning kasalpantayanan, inabayan na kami kaya kabanding karalumduman at sala, pangasambot at tagumpe, ning kasalesayan mi ang timong balayan mo. Ing kasalpantayanan mi meging tunay ang sala para kaya kami, asas lagbusal ning karalumduman. Ibayo me kaya kami ang grasya ning Espiritu mo, Ama magiyag kaya kami, maging talapatuto ng Jesus ay anak mo, king yatong pisasagsagan ning kaimutan at kasakiman, pamanasakit at pamakamate, kaya lan ustisya at katuliran, sakit at kasakitan. Mananunasan ng ingkasalpantayanan mi, pisan metong anak kami ang timong anak mo, ban lumingap at lugod king metong at metong. Mananunasan ng ing banal na Espiritu, di na kaming upayang maging talapasyag ning maya pabalita, karing kapatid mi kaya king Asya at karing sablang bansa. Pagkalam mo kaming tapat kapagnasan, sumawop karing aliwa, milapit king kasalpantayanan king Ginoong Yesus, ban midake king tula at biye. Mananunasan ng ing nonaindo, ing tala ning pamipalaganap king maya pabalita, antabayanan at ipanalangin na kami, ngening yatad at darake miya, ing kasalpantayanan karing aliwa. Mananunasan ng ing mabiyalugod at debosyon mi, kaya ang timong malayindo. Iyubog na kaming maging tune talatuki at talapatuto ng Jesus karing sabla, ban makasadyang mituburan at maminto king nanumang pagawa ng Jesus kaya kami. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang po ang magari kambemo, king kami atunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Manatili tayo pong makasiklod para king prayer to Our Lady of Lourdes. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my request. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Talakad kayo. Ingino manatili kay kayo. At kay Kante mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umayako king kapayapan. Salamat, King Diyos.